бу студиялар меха намно ыжыттахпын. Меха саха Якутск IT паркатын сүрүнүр экспера Лилия Газизова ыжыты келді. Жабы саха сиригер информационный технология сайдыдын тухунан кепси, пси, сехерги келді. Өтіө сарсырдынан. Өтіө сарсырдынан? Жарай Лилия, бу саха сиригер бу IT кайыската информационный технология сайдыда билген кайдагай. Оттон билген боллагана IT эйгете билен турар, улаханнык сайдан турар. Онна биһиге саха республика бит бүтүн Дальний Восток үрдүнен бастыгы месте айджар. Хэп онна аспыт сылгы боллагана биһиге IT компаниялар бит тас тойдуттан 2 миллиард сокковой хатчы республика бюджетигер киллер биттере. Онна боллагана эти эппитим курдук улаханнык сайдан турар биһига саха херигер онна манна государственная тагымга инновация министерството онан жарыктанар. Онна билен турар биһиге Технопарк Якутия, онна IT парка жарыктанабыт. Бу IT парка Технопарк игиден үрелерди? Филиал курдук. Онтон бигибилер битнен бу Технопарк быйыл үбүрөйдак сыла болар, болары турар, 10 сылын билетери сылжа, жабу тула программата, тоғара тәрәхиннери, деген бағар хим бир бланнер кыт болоди? Ол тула боллагана биһиге бламмыт кен, әлбәк тәрәхин болары турар, уже бу ноябрь бастыкы чигларыттан сагаланар, онна Тох бартырәһеннәр барыларыгар, оғыларга, студентларга, улаханда жорнорга, бары бағалақтарга, кем интерегергир, бары кыттықтарын хэп. Онна ол тәрәһеннәр боллагана маннык утары $40 болуқтара, онна интернет, онлайн нөмөдө болуқтара, ол хен бары кыттықтарын хэп. Тох бар анонстар бытын, биллерилер битин, барытын сайт бытыгар, онна Instagram страница бытыгар, тахары быт, бағалыстанно суруттарын, онна билсеққаден хэп. Instagram сирегит itpark.ekt. Onu kete xataton batata xataxan keliyega. Jauны бу Якутск IT парка ихинен бу үлелир проекттері бағалысты кепсәрі. Так, оттон биһиги бүгүн кен туттар проекттар бит әлбәктер. Холбра медицина эйгетигер билген актуальный багай медицина темата. Жега бырасыңырар медсетден приложение. Биһиги резидеммит. Онна да. Жак күннете туттар бу биһиге сыгыры бут болар бит. Оннук. Онна боллагана айти кытынан, кыты снимагынан ковиды билер булар искусственный интеллектах платформа айыллы быта, Сайберияден компания айбыта. Хэп онна боллагана бу быйыл йылдар хаммыт электронный помощница айта ден хэп көмөлөһөтчү. Онна ме биһиги резиденттер бит кытыспыттара хэп уяга. Онна боллагана аны таханан компьютерный оннюлары оңорор компаниялар билген университетлехтер. Хэп андойдуга баратыгар холбура фантастик ден компания App Store рейтингар бастың оннарга киреһи жыбыта оннюлара. Кинелер оңорпут оннюлара. Чойде. Сеп. Оннатон резидент болукка септо онна бу парка хенен кас резидент бары. Резидент болуққа хөп, конечно, бары биһиэха кәлеққытын хөп, консультациялыққытын хөп, ким бағалақ, ким бағарар, ким тоқ идеялақ, тоқыры проекттақ, саңа да сағалатчылар болуқтарын хөп, биһиэха кәлен тоқыры сүбә ама ылықтарын хөп, онна биһиге болғойын істебет барыларын сәңәрдіқ бітіне өйібіт. Бүгінгі күнге боллағана биһиэха 100 ағыз резидент бар. Эти барата IT-компаниялар, тохара разработканан, программированиянан жарыктанар компаниялар. Хэп онна резидент боларга тохара IT-ны кыттахибәстәк проекттах болуқтақ. Тохара сайт, приложение, эветер программа, платформа еген болуқтақ. Онтон республика битигер бу Технопарк тағаны IT хайысқатын үлелер бу арас улустаргаме филиаллар баллар ди. Бу туғынан кипсең доуна қас билеңе туругунан үлелир хамныр бу маннык IT технологиянын сайда олорор улус бары. Оттон биһиги жокускай коратере болбакка республикатын баратын сайыннара хатыбыт. Билен турар билеген әлбәх ырах улустарга, деревнелерге, үшүге интернет кирен турар. Ол, конечно, эме IT технология нимын эме сайыннарар тухалыгыр. Хэп билген 10 улустарга 10 IT центр үлели турар. Онна бу быйыл өсө 5 IT центр арылыктах. Верхоянскайга, Өлөңө, Кәбәйге, Горнайга, онна татта улустарыгар.
Хэп, онна эти IT-центрдар боллагана биһиги кыра филиаллар бут курдук болалар. Оларен Олар кытта хайда хөлеле хагати. Отын хайдах үлелһәбит. Отын эме кыра коллективтахтар, ону кытта себәстәхбит, онна инструкция им беребит, оборудование ытан беребит, тох бар ото сүбә, ама консультационный, информационный поддержка беребит. Отын биһи кыра тохтар бут курдук болалар, филиаллар курдук болалар, копия хэп курдук болалар. Онна боллагана олохтаахтар, манна коракка кирбеккәре, улустарыгар, киннеригер, кирен билсияқтарын хэп, әме проекттарын кәпсияқтарын хэп. Онна боллагана саңа технология иделерин онлайн үйренектарын хэп. Сәп, оннан бу технопарк, IT бу филиалы болар дети битче, онна сә тух сүрін кайсыкалары билинги тургунан толоруй. Ото мен әтән харбутым курдук, IT компаниялар бүгін сайдан тураллар. Онна биһиги сүрін сылбыттен итинни компаниялары сайыннарар, онна әлбәтиннәрен берерге үлелеһе бит. Хэп, онна боллагана биһиха кәлән итинник саңа сагалатчылар, саңа сагалатчы технологичный компаниялар стартап дем болалар. Оннук стартаптар биһиха кәләлләр, конкурс аһаллар, онна резидент быһытынан кирелләр. Арас идде билләхти. Идде билбитте отун әппитим курдук проекты тохара IT связьта, IT-ны кытты связьтак болохтак. Разработка, программирование, тохара сайт, тохара аныгы технология, платформа, приложение ин болохтак. Онна биһиги өйүрбүттен льготный ставкалах офис кортамныкка хэп биһиха IT паркага онтон үп хатчы булан берех битин хэп консультационная, информационная поддержка, ану тахынан боллагана проекттын ситерен оңорорго көмөлһөк бүтүн хэп, онна сайыннарык бүтүн хэп. Жабу тәттик сонунарга иден харбытым, онногор бу Хотугулуни федеральный университет ихинен лицей үйренәчләре бәдәре мен олыс шей программа орбуттары битти, сыгырын орбуттар куэду ден. Жа оғылыр ордук интерестәхтері болу ди? Саңа бу технологияға оғылыр инкерелдер да? Оғылыр студионнар биһиги тәрiyер тәрәһиммитигер кытталлар. Оннук тәрәһиннәр бит әлбәхтәр, сылай ытыллар. Онна оскола оғылыругар боллаганы моя профессия IT ден үчей бағай конкурс, республиканский конкурс бар. Онна ким бағалақ кыттықтарын хэп, сылай ытыллар. Онна боллагана сайын айы саха innovation ден республиканская выставка ытыллар. Онна тәрәһиннәр бит, атында тәрәһиннәр бит әлбәхтәр. Онна бары бағалақтар кыттықтарын хэп. Проект хоқта боллагана, әбетер кыры боллагана, онны кирен маннык пробон орохтарын хэп, онна сайыннаран тахаран биһиха IT парк резидент быһытынан кирехтерин хэп. Ты лох иникилах багай терилтеди, холобра бухин бир IT технология билген балсхандык сайдар кемигер, биһиге дәречтер бит, кенәскә читтер бит, бу манордык интерестәхтер буллади. Жатын лилек бу хәсәрдә кәләне яха кәфсәбиккәр, сихли билгеннәр биккәр, IT технология сахасырыгар сайдытын тугынан кәфсәбиккәр мактал булдун. Яха бу технопарк онсаллахы билеюн әметтон көрсөргер стихилери багарабы, түбдүк тахамнак проекттары тахарын, оннотон никидин даганы ники берилерге өссө кәләңет бу тәрәһиннәргә тугынан кепсип боларын мактал. Мактал көрсө. Жатын бу ити курдук бияха Лилия Газизова ылжыттата сахасырыгар балысқандык бу IT технологията сайыннын әлбәх проекттар андай дутахымыгар тағыстындар ден бәйбіт бағасына апын әме. Әтәбі тәхи проекта қыры боларғыт, бұл технопарк, IT парк тәлітетігер кәләңет, біз сияқытын сөп онна IT парк.екіті ден Instagram страницаға хеге баттата қытна, қаяндағын онной сихили информация бар болуға.